Oraho. God have mercy upon us. Bahaye ikaze nanone mu kiganiro makuruki kukabari. Ariko nkuko twabisezeranye na mbere yuko dutangira urabanza wandike ikimwa muri commentaire. Uri kumva miyote. Ubwo dukubise twihuta rero n'inkuru ya mbere nta kubatindira. Ngo witwa Christiana Linda bamaze igihe barushinze babeshye ko sorry nako batangaje ko impamvu urukundo rwabo rwakomeye ngo birinze kuryamana mbere yuko bakora ubukwe kubita kuri kamwe. Ubwo rero babitangaje twe turi bande bo kubahakanya ubwo nibyo. Mu gihe umuhanzi wanyu mwikundira g-tuff yamaze gushyira hanze indirimbo igikoma ariko hari nasho yari imaze hanze gato y'iminsi bita aragitosa iri kubica bigacika. God have mercy upon us. Umuhanzi n'impano ye iyo ni imari iziritse. Naho mu yandi makuru ngo thumbnail yabonetse. Blood of Jesus. Nondorera ndebera nk'iki kibosi kije gitinira ku mwana wanjye nizani ariko sha hari bitasangirwa ni nk'uko utatera ibuye ku karere rero tujye turya ibyo twihahiye ndabasabye cyangwa muhitemo ukubita. Hanyuma ngo hakurya mu marange ngo ikosi riri kuhabera. Ubwo dukubise twihuta n'inkuru ya mbere nta kubatindira tuhita duhera mu ikosi riri kubera mu marange ngira ngo murabizi neza ko mu marange ari ahantu mwari musanzwe kujya mugiye kurya cyangwa kwiyakira ngo ubu byahindutse ari kubera ikosi ridasobanutse. Reka tubanze turebe iby'iryo kosi ukuntu byifashe. Dore kosi nkaba musirikare. God have mercy upon us. Dore amakosi. Dore kuviringi. Nduru zikavuga. Hanyuma nk'uko nababwiye ngo witwara indaro na Christian ejo bundi bikoreye ubukwe bwabo. Nubwo bwose mwibuka neza ko mu bukwe abantu best sound system batumye Christian aririmba nabi, ariko abantu benshi bibaza impamvu aba bantu bakundanye igihe gito bagahita babana. Ikintu cya mbere birinze ni ukujyunana. Ese n'umuntu mukundana mutararushinga mwarajyunanye cyangwa ndebe ibinde? Reka twikomereze ubwo mu yindi nkuru rero ngira ngo twagombaga kuvuga kuri indirimbo cyashya y'umuhanzi wacu twikundira g-tuff. Reka tubanze tuyumve bayita igikoma. Igikoma. Nari mfite umukunzi azi ko nkunda kunywa mu karu. Dore indirimbo nkaba umuhanzi. Ubwo rero ngira ngo tuganiriyeho gatoya mba kubisa update y'ukuntu ku muhanda birimo gucanganyika bicanganyika. Ubwo ngubwo ngereka mbe mvuyemo ndaje mu kanya dupeze n'ikindi kiganiro cyuzuye neza. Imana ibameremo umugisha. Yembaye mvuyemo ndabakunda cyane. Hasta la vista.